ngasi phongkhiba tongan tongan ba manipuri sifungsingdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada mayumdagi Chellakhiba Angang ahum keithel gi imasing Mama Mapa Kouraga Sinakhre yamna nungaitaba thawdu ama oina ngasi Imphal West District ki Wangoi Subdivision gi manungsanba usiwa mayalekai imungani gi Angang ahum mayumdagi selaklaga khoirambal keithel gi mafam amada kaptuna leirambadagi khoirambal imoinu ima keithel saktam kanmalup amasung khoirambal leimerel sidabi ima keithel lukmai singlup ki ima singna thengna duna ngasi numidang Mama Mapa Kouraga City Police ki mamangna Sinakhre ngasi numidang pung 3 rom taba matamda keithel loisilakpa matamda khoirambal keithel number 2 gi jaga amada kaptuna leiramkhibani angang singa duna makoina mayumda amukhana thinbiganu haina yamna kana kapadigi singna duna keithel gi ima singa duna hangbada yumgi Mama Mapa singa du yamna kijai yumda haningde hana phungdukhi angang singa du Mama Mapa singa tathi tawina tawi hena shimpuda tungsinduna thamba lupa chamarom kaitholaga usiwadigi aktoma tonglaga bazar tamna laklaga matung khangnaba kana su leitabana keithel sigi jaga amada sanglaklaga kaptuna leiramkhibani hairi henisu pausna makhatana phongdorakli makasa tharak poina to pawmna drug case amaga mari leinana nap ki SIM sum constable gi mathakta sas frame tokiba order ko na khudam leiti haina sanhan khitre English ngani taraga mapan gi March thada drug phabaga mari leinana special judge NDNPS thawal na November kun English ngani kunda na PS ki sub inspector amasum constable singi mathakta sas frame tokibigi order adu high court na case asiko mari leinana lehan libasingi evidence sing leiti haiduna sagol sen numita set aside tawduna case adurigi research tokre Manipur Police Department gi SI Radakishore Wohengbam sei kuntraga taru apo Wohengbam Baskar Singha Nongoibam Sapram Lekai amasum constable Leisram Sanjoy Singha sei kuntragom de popa lekidraba L Yaima Singha Loker Maning Lekai Haujingna na PS the ATS tawdun leiba miyoishina special trial case number 13 of 2020 ga mari leinana special judge NDNPS thawbal na makhoyani gi mathakta November kun English ngani kunda under section 22 clause C RW section 29 of Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985 for brevity DND PSA ki makhara sas frame tawkhibigi order adu challenge tawdun State of Manipur through the additional Chief Secretary Principal Secretary Commissioner Home Government of Manipur gi mathakta tuan criminals petition sing High Court ta file torkhibani high river criminal petition sing asigi hearing High Court ki Chief Justice Sanjoy Kumar gi bench satakhi loinana bench asina case record sing examine tawkhi prosecution ki case record matungina March taraga mathu English ngani ga taraga mapan gi numidang pung 13:40 ta matamda Lilong PS na lusing batimamana Lilong singkha mamang lekai da patrolling satpa matamda Maruti Alto car ma lambina kala khamduna leram thengna badigi check tobu matamda BD personal mari car manung da phamduna leram ki makhatana check tobu da BD personal sing MD Feroz Khana polythene khawa ma paiduna leram ki aduga khaw du ki manungda Wall is yours WY tablet lising mapanga sanipan yaurambadigi makoi police na pakhi aduga makoi gi mathakte NDNPS a kamari leinaba FIR register tawki Lilong PS na MD Feroz Khan Wong Pong tawda phariba WY tablet sing amadi car adu magini aduga WY tablet sing adu case asigi accused number 6 oriba SI Radakishore Wohengbam na yonthona papirakibani aduga ashit papasha adu yenanaba hairakpadagi BD personal ahum contact tawduna WY tablet sing adu Nawaz Khan ko bamyu amada yonana bhonaramani hainasu police taiki police na case asigi investigation SI Radakishore Wohengbam amadi Nawaz Khan March taragani thu English ngani ga taraga mapanda mayum diki fakhi Radakishore na police ta piba pakhumda WY tablet sing adu constable Leisram Sanjoy Singha accused number 7 na purakhibani haina pungki Lilong PS na investigation lawyer na case asigi ahanwa charge sheet special judge NDNPS thobal kota October ama English ngani ga kunda amadi anisuba charge sheet October taragani thu English ngani ga kunda submit tawraduna case asida senari ba miyoi punna taraga mari gi maming sing yauki aduba police ki FIR dadi accused amadagi taret phawgi maming khaktamak yawbatinaki aduga police investigation atopa accused gi ming sing hapsilakpani hari Pagalava WY tablet sing asigi asengba mapu thina bahona bada atopa drug phabaga case ka mari leinana police na
ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯤꯌꯣ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯜꯂꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯋꯥꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯐꯒꯠꯂꯕ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ WY ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ 13 ꯁꯨꯔꯛꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯖ NDNPS ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯇꯒꯤ 14 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃ ꯐꯦꯁꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ 1 ꯗꯒꯤ 7 फावबना आईन यादव मौन WY टेबलेट्सिंग पुरम्बगी चार्ज फ्रेम तौखी चीफ जस्टिस असिगी बेंच असिना प्रोसिक्यूशन की फाइंडिंग्सिंग कुपना येंगलबा मतुंग असुमना ऑब्जर्वेशन पीखी मदुदी केस असिदे एक्यूज नंबर 6 ओइरिबा राधा किशोर अमसुम एक्यूज नंबर 7 लैश्रम संजोय सिंहागी ममिंगसिंग करीसु कानदबदा पुलिसना हापसिले अदुगा मरी लैनदबा को एक्यूज स्टेटमेंट सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट 1972 की मतुंगिना एविडेंस नि हाइना लौ यादे पुलिसना हाइरिबे एक्यूज अनिएसी की मतक चार्ज फ्रेम तौबा मतमदा सपोर्ट तौनबा मरी लेनबा मटेरियल सिंग खोमजिनबा थेंगनदी हाइना ऑब्जर्व तौरबा मतुंग पर्सनल अनिएसिदा केस असिगा मरी लेनै हाइना चार्ज फ्रेम तौरिबसिंग की एविडेंस सिंग लेते हाइखि अदुगा अमुक पर्सनल अनिएसी स्पेशल जज ना अतोप पुलिस ऑफिसर अमदी पर्सनल सिंग केस असिदगी डिस्चार्ज तौखिबगुम मखोय अनिबु डिस्चार्ज तौबदा इंटाइटल तौई मरम अदुन स्पेशल जज NDNPS थौवाल नवेम्बर 9 इंग्लिश अंगनी कुन्ना थोखरिब ऑर्डरना SI राधा किशोर वहेंगबम अमसुम कांस्टेबल लैश्रम संजोय की मथकता अंडर सेक्शन 22 क्लोज CR W सेक्शन 29 NDNPS एक्ट 1985 की मखादा चार्ज फ्रेम तौखिब ऑर्डर अदु सेट एसाइड तौखिबग लोइनना अंडर सेक्शन 227 CRPC की मखादा मखोयनी केस अदुदगी डिस्चार्ज तौरे हाइनसु जजमेंट पिखि हाइदि मखा सत्रक पोइना तो पावम तालिबान अफगानिस्तान पाइखरब मतुंग अहान बोइना मिया ममांग मियोयम हाथ्रे हौखिबा शहीद अफगानिस्तान तालिबान शक्ति पाइखरब मतुंग तारकपदा तालिबान की अथॉरिटी सिंगना मिहातपगी कन्विक्स तारब मियोयमा मिया ममांग फोंग सिबगी दंडी पीदुन हाथ्रे हाइन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोरकली अफगानिस्तान के अनौबा रूलर सिंह अदुना हॉटलाइन पॉलिसी इम्प्लीमेंट मखाताना सथरी ममांग से ऑगस्ट थाद तालिबान शक्ति पाइखरब मतुंग तरकपदा खोंगथांग असि पाइखनबा होनरकपनि इस्लामिक नत्रगना शरिया लॉ सी सेक्शन अंगांग सनबगी वफम खंगली तालिबान मिहात पनुपा दुमहांगना हातलुबा मियोयदुगी अपोकपा AK राइफल अमा पीरगा मिया ममांग कापतुना हालमखिबनि अमसु मसिंग यामलबा मियोयसा क्यागी ममांग मिहात मियोयदु मांगना हातलुरिबा मियोयदुगी मपाना नुंगैना कापतुना हातखि तालिबान की मसुक नायरबा मियोय क्यामसु थौरमदुरु सरयाखि तालिबान मिहात पनुपादु सीबीगी दंडी पीखिबदा यामना सेक्शन वरेप लौखि लेबासिगी अवांग थाकता लैबा कोर्ट अहुम अमरि तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्लाह हैबातुल्लाह कुंजदाना अयाबा पीरबा मतुंगना मियाम ममांग मिहात मियोय अदुबु नुंगैना कापतुना हातपिगी अयाबा पीखिबनि तालिबान मी हाटपगी मराल सीबगी दंडी पीखरबा मियोयदु हेरात प्रोविंस ता लैबा तासमीर कौबा मियोयनि मार्क सही मंगामकी ममांगदा मोटरसाइकिल अमदी मोबाइल लौनबगी दमकता मिहात अमा हाटखि विक्टिम ओइरबा मियोयदु फरह प्रोविंस ता लैबा मुस्ताफा कौबा मियोयनि हाइरि तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स ना विक्टिम ओइरबा इमुंग मनुंगी माइकैदगी क्राइम अदुदा मराल लै हाइना खंगलखरबा मतुंग तरकपदा तासमीर फाखिबनि करम मफमदगी तासमीर फाखिबनो हाइबदुदी मयेक सिंगना फोंदोखिदे तासमीर मसानसु मिहात अदुदा मसाना मराले याजखि युमसकस नुमिता विक्टिम अदुगी अपोकपना तासमीरबु मिया ममांगना नुमै राउंड हु कपसिनदुना हाटखि इंग्लिश सिंग मगसमापन मौद्रागी अथेंग मसरुक्ता तालिबान की शासन तौरिंगे मतमदा क्राइम द सेनबा मियोय सिंगबु मिया ममांगदा हाटपा सैना फुबा मदि नुंगना थोंबगी थवोंग सिंग असे दुमक चथरखिबनि US अमदी नेटो फोर्स ना अफगानिस्तान सही कुन हेना लैरमलगा हंदोखरबा मतुंग तरकपद इंग्लिश सिंगनिगे कुनगा मथोगी मतमदा तालिबान अफगानिस्तान बु शासन तौखिबनि हाइदे हेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली हौजकुइनदी म्याम पाउसिसु मतांगसे लुसिंजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngaiminasi